وكي ديار همي رجا أميت عزيزة خو وخشت في البرد لخو أمش دست دينو يش أبي دنيا هني باردكن لوا بيت فيت كاتم بردوام أم سردانا گورستانا بگين بوي چند داكو اف مرنا هني هر بيرو ما بيتنو وام صدقه بو مريت خوب كين وبيرو ما جي بيت امرني پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم حديث كده كلام كدود بجيتن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم دست بيك نهيا صحابيا و بسرمانا كرگوتي نچن سر قبرا ایک جاری نچن جبردو تشتا وقتی کول سردم پیغمبری صلی الله علیه و سلم هشتا ایمان دلیوانا دا جیگیر نبویو دست بیک اسلامی دا چنه سر اوان قبری تنی آخفتنه نخوشت گوتن آخفتنه دوسط گوتن کو نعوذ بالله ید گازن داشت خودی تعالات کن یانجی خالا دوی دا اوان قبری تنی عبادتی بوکن و دا دعاش اوان قبری تنی کن لو پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته هین سردان قبرانه کن پشتی کو اسلام بلاف بوی و رب العالمینی ایمان الدل بصرمانا داد جیگر و ثابت کری پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی الا فزوروها ها بگفت که به جاهین دست بکن و هین سردانت قبر و گورستانا بکن جبر چه؟ جبر کو فإنه يرق القلب وقتی تو سردانا قبرستانت کی دلت نرمت بیتن و بیراتت ده قبری و قیامتی وقتی که تو تصفر يا بسنا رب العالمين يدي بتر عبادتي كي وهروسا وتدمع العين روندكش جابت مروفتين خاري ومروف زاني تنكوا بتني همي عزيز البرد اللي مبون بل بو وقتي وانا خلاص بو وج ابي دنيا هني باركر ايدي روجه كي دي مشي كانت ابي قبري هني دا ودي حسيبه ابي دنيا همية ديال من هيدا كرن لو تشوف دي روندكو بوري نجبر افون ديمان التاني وتذكر الآخرة وبرد هذا قيامتك وخلي تعالى دي حسيب ديال تكاتن لو پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت هين سردان قبراب كان بل با ولا تقولوا هجرا آخف نت خلت ويد نيد درس سر أفان قبر تاني نبيجن